asa zon mahita magnatapak karagajan boru karagajan raja karagajan boru karagajan zon mahita ma Mari di mahita sia buku de nomor 200 ayat 1. Dang piga di Banua Tonga dongatana totong buju. Atong tabain maji susi tok tong ale ale tai. Atong tabain maji susi tok tong ale Tuparjulu tutuhat tupan dengan bahasa Jala jumolo hami warsat tabi tuhamu akka amat raja Baradaton dongan sahuta kadamang dainang nadong di saunari nadohot hami mengadobi bakini na tuan nami songon tapay hutihut ma songon jujur ngolu ni na tuan nami yon iya na tuan nami yon awan nami na hurdion tubuh ma tanggal 3 bulan 5 tahun 1950 Namargoar derima boru gultok marhasohotan ma tu bapak nami situ aji nenggolan almarhum sekitar tahun 1970 di basa-basahon Tuhan do tunetuan namion onom halak 2 mabawa opat boru jala nunga marhasohotan sudina ia anak syakangan imana margoar lam torop nainggolan ausa diri nama ngalap boru dirajai boru harianja sian pangaribuan jala di basa-basa tuhatta do tolu dak-danak dihami 2 boru sada bawa ia anak si nomor 2 Ima Namargoar Natal Ricardo Nainggolan nama ngalap boru nia rajai boru libong sian huta libong jala di basa-basa tuhatta do 2 dak danak bawa ia ibotonami syakangan ima Namargoar hiromian boru Nainggolan namar hamulian tu anaknya mang boru nami libong sian sidikalang jala di basa-basa tuhatta do tolu boru ia ibotonami si nomor 2 ima Namargoar rumiris boru Nainggolan namar hamuliat tu anaknya yang boru nami si tomorang sian sidikalang jala di basa-basa tuhatta do 5 boru sada bawa ia ibotonami si nomor 3 ima Namargoar lamria boru Nainggolan namar hamuliat tu anaknya yang boru nami si Mamora sian si podang si bolga jala di basa-basa tuhatta do 2 boru ia ibotonami si nomor 4 ima Namargoar berina merina boru Nainggolan namar hamuliat tu anaknya yang boru nami Saragi sian siatar jala di basa-basa tuhatta do sada boru jadi pengumah kami sudah pinok parni dainangon anak boru hela parumain do pahopu berjumlah 25 sia halak jala moding ma omaon adi tanggal 16 bulan sia tahun 2024 di rumah sakit Dolok Sanggul tutup usia
tahun. Jala sude kami pinopar ni dainangon. Rodo kami sian pangaratoan sia Jakarta 20 halak. Mulia tema di Tuhan. Ditiki ngulu ni dainangon. Aktif do di pelayanan-pelayanan gereja. Masuk do dainangon di para hari Kamis. Jadi Tuhan moka dainang damang nadong disong atik boha adong sihir manang na utang ni dainangon tuhamu wakadamang do dainang nadong di luaton rade do hami amang inang nalau majalo ka masukan siya kamuna mulai tegurang mah upasahat hami tu jujur ngulu nida na tua nami owa nami na burjuang songoni majo mulai surgoi sonang sude. Dan nahurangan de di mana ngahape. Ngoti nengau tusi Mole ate mari tu hatta, mole ate manang dihita. Terlalu wima di dungat tubuh nami asuhuto. Takas subih diutami nak kinongan. Jala hubereng kami sendiri. Molo inat taon naulina dengkat do pangalahon yo. Terlumobi mah dihita pinopar yo putta sinenggulan. Deino ngodo totong dongan nami terlumobi mah dong aku sendiri. Maradok pun ulau ulau nyak kadongat tubutta saluhutna. Memang bosan do kata, dak kolak kamu akadamang do dainang. Nah, terlungun ni roha di panalikon ni inat taon. Hami be siya dongat tuum, totong do marhabuk ni roha. Ima di paninggal hun ni inat taon. Alai sudina akapuda. Dohot hata tangiang na pinasahat ni inatta ng sarmatuo tuhita sa luhut na terlumobi matuhamuna dongat tubuh nami say tuhat tamatong namanangi i asa sisiwat jang umur ma akka si pabor hatong muna tuak ketikki akka nanengro saya dapat madihamu akan naniduluan ni rohamuna dia kapatoro pun dia kapinopar dihagabion ni anak dohot boru nak songoni matong si jamaun di tangan songoni majolo hatana gajang hatana pendek naboi terpasahat tami tuhamuna dongat tubuh nami Naniro ina dua-dua Sada silap paubi sada masilap pagado Molo tumpe siar raja para datang saya hami madoata sudi mahita dakotan duli perjuluhanmu madok molati di Tuhan song-song ninang dihamuna pinopar ni ina nami na sarung batuong ima dina marsyalawon na marutungulu di bawah satikyo inakta na sarung batua ima opuoman boru gutomon perjulu totong doro nami naturuk dohami berduka cita upan nahudu ko kami naturuk dohami berduka cita wirahami doro nasa luhutna itiki nguluni inatong
tumnabur judo, baik di padadatan, baik di tetangga, rumowi manang di luar tahun, saya situ luar doong. Song ni nang maruhuria, song na nilo nak kiningan, cela nabur judo inang. Melalui do di kidimolu ni amata opo amadoli juk do auro di Jawa. Ala sasik si maiba nama situ amata situ aja nahinan ima pumuan nama saya ikon jumudo do auro tutongan ibagasong madapotor situ aja nahinan tu lau marguruet jalau disiroi ba bonohonon terlau do inaton tidak perlu ikut jolo minum do hami sejauh ibasa lau tu perburuan Usadarion nunga tumburan bi aka hata nuli hata sipasimut hata naringga nakapoda na pinasara ni aka nambar kolong di roha tuhamuna salu na pargelengon namin sa imi ang may tutu di tonga-tonga muna ganuk bersara-sara. Peyok pamuma hata nauli hata naringgani nang hata itu hata na pinasahak na tuha muna. Memang tutusongon na niro ni akadongan ng pinatujulo na anggo inataon inata ng tapa na tapa alupa-lupon na burjudo. Songon na niro ni amat tara sa paradatan na kining tangga manamadabbay ata nasira ng amipe orong ni gula-gula. Buhat itak ko kami do'y jala na burjudo. Jala naserip dorohan yon dan pula-gurang di son hata-hata. Jala si tulus-tulus do pamikirion ni ibotokon. Mauliate malito hata, mauliate manang diita sa luhna. Suang-suang ni manang diamuna sa luhna pinopar ni ibotonang yun. Amuna tinggal di pangarato adu sa luhna. Takas do huwereng mulai moding na tua-tua o songuni bagat ni aka raja paradatan do akara tulangan narapo. Udah petorusi bormen anggong lo huwereng kehadiran na lauro mamereng na tua-tua namyon. Ditahu dulu dan nah mau lihat matuan dang ala ni gugu nami ala ni pikiran nami manang ala ni na dia rupuna bangun pada datang na diso tidak ala mau lihat mah dipakai hamu holong nasihat Tuhan mau lihat makar aja nami pangeran nami mai hami pesi buna suto martang yang matu Tuhan dileo masa dukna di hamu gejang ni umur doa pasu asarung mangacara dari hami lumumba pinoperne tutuan tar songon nakining jujur mo na pina na jinahaw niya bang ni baraja nami tunggurang dope hami nahurang ima di pinoperne na tutuan dito dinyana doktor di boru arang dope naking na di jauh na bang hami gomos martangnya karaja nami tangya ko kam asa marurat do merbul sudina geleng ni na tutuan dua kali nami ima panggerana gomosan martangyang jala mangilu tu hamuna akar aja paradatan nami nang akan tua-tua nang gabaru paradatan nak sudi di dongan nami saparadatan lumu bimaraja nami dia kada abakko datung narung na tinggal liut mulai sia sa tau tu song mabel na tua-tua torudoro kato mo karaja nami lumu maka abakko dang di bawah tu paradatan manangah ni so Jina huruk di sini, lumu bima ditikto nak kerja nami, totong lupa bawa kutu kamu. Tuk somodian no di ulautan, apa sorangan iko kamu rumah ngajani kami. Buang matutup ni rumah-rumah naon, lasudur mahita, ano tu si, marede hita, siya bukwe de nomor 110 siya, iya, lasudur na, siya Jolo marede mahita, mapani.
Iya, isapin nun itu partong kan alebek kala amang majo doraso dabuan. Iya, tulu paropak majo. Iya, dapat dirna. Oke. Iya, ano pwede tutup labo kata tema. Natong maparohahon maniop dami, natong maparohahon maniop dami. Martaniang mahita di bagasan parsahiton asa malu mamanhida kamidis ng obat na mangubadi nasida asi maroham Tuhan borohat mahami rap dohoto mahami jala tuturi maanot Tuinganan palsa pinani. Di bagasan aku nirwaro kita salutna di mulut keluarga doa sesoko. Nah meninggal menilungat lawan. Alani maknanya yang mahita ketupatan. Asa tupatan anak aku di sudah sesoko doa takkan berpana sudah. Sampai buku sudah dalam berpengerti roba. Manam si tahun nasongo pun sudah. Doa terlihat di bagasan kiro. Karena tidak ada bolan nalau maklabot niroba hitam lain. Butuh kita madok mulai itu di batang. Saya selalu pakai wasion di dongan tanam sumur monimong. Saya di muruna, somta dan di pangaloyon atau di kota adu jauh na sularona di tomatongan itu ya tak. Mungkin batu Tuhan ibadah banding ya tahu jauh dari Portugion. Doa di Hurian di Tuhan. Tapi bermaha dan tempat tanam madok. Ingat kamu makan nama mukon kamu. Napa buahon hatan di batang kamu. Ujung ni padaran dan sida mabel kamu. Jalan penuh kamu maka porsial masih. Atau tapas kada patah mari. Oh
keluarga besar di Buku Oman Burkutomo di bagian tiga dengan jong-jong kami perhelatan ini biarkan nang ngajar riwayat hidup singkat ni perkuliah ni inata na taha orangnya. Jadi sama riwayat hidup na ia kita tahu nomor kuat hubungan beruntung nanya ni si 2J nenggulan nanya ia rata J si 2J nanya terpilih jadi berhala di Buriat tahun 1900 yang betul. Jadi masai dikodo ina tahun makubasi teman-teman Buria terlebih di Parminggu. Jadi semoga sendiri boleh dosa sinon nami waktu si kolam itu kami. Nada itu aku ina tahun jadi makubasi terlebih di teman-teman lingkungan. Jadi tahun 2015 masuk mainan tahun tu seksi buat inang habis. Jadi tu inang tahun tu nak aktif tu di Parminggu terlalu di seksi ini. Jadi pesiu tu inang tahun siap buat ni inang habis tahun 2020. Jalan inang tahun namun cuma minggu do nak pisau betul buat ini kami sih terlalu banyak buat di lingkungan selalu seperti itu aku tidak tahu. Jadi soalnya ada boy bukan utama secara ni ingat tahu kita orang teman Buria memang dia akan yang pertama saksi pertama buat jalan pertama itu buat memang setiap bulan kata bodoh lo, nabu si jiwa set tidak tahu terlebih nak hari, si tua itu mesir, selalu di dokter tu hari, tugu mahamu radok mahamu, memang nak cakap aku nak beri perhelatan ini nak tahu, jalan memang ini nabu itu tadi asal dia macam peperangan. So ini negara tu lo unang maju julang ulos satu tanah unang maju penggaya.
Mangasahon holong ni rohamku martingot makoko panyanakmu Tuhan Yesus Kristus. Rodohami tujulong pasahaton arsak ni rohanami. Tidak rodohami namarsak sadarion. Alarang jumuru baru jumuru di doman nabion. Saya beri jalan mahami salutna. Sudah dia nak korma, nak tinggal di doman nabion. Todim pada bajai mama dongani. Mangapuli dohot malukui pun nasida. Asal mentakas pos nerohana sida di padohanyo. Tua katiki nanaro. Mami pinang opu oman buru bitung. Tokenai darhono tatu inganan para dianan parsa tokenani. Jala hatani mata di pasoran tadi bakacoro di tahun. Dido suarong di kamu nama sama subut ayahado hosamuna suman mahamutu timus natari das satokin dumi gabi sohaidabi suarong di kamu manaka nama sama subut ayahado hosamuna suman mahamutu timus natari das satokin dumi gabi sohaidabi. Di Yakobus 4 ayat 18. Ada satu. Jalan di pamotohon do. Perjalanan puluh tahun kita marang Tuhan. Jalan di pamotohon tak taboto akan namasa masuk. Mahuru moti tak taboto. Alanido saya ditamihon jala saya diodi untuk dikakas panjangnya mahulu marang mate biyan dibagasan Kristus songon tinus songonima perjalanan menuju ke hasil
Tali di warung nih. Dia tadi. Sana. Ay sarong do pitali. Iyo. Dis majujung. Si majujung marputar. Berjuang musim mang dah. Betul kita ro. Berjuang mang di sini mang. Betul pelan. Bisa maju. Majujung tusan. Oh, sama. Kamu udah ngahap posisian. Oke, putar. Di tangan. Wah, harus pilih ini sorong dulu. Iya. Putar. Diri baik. Betul. Awas tarik. Coba piak. Iya, boleh ke beri bang. Tangan. Angsur. Pelan. Marsiliana. Satu. Tatan. Pelan. Unang si Palu. Pelan. Jatuh. Lagi penuh tali. Oke. Berik sorna. Yan. Yon. Taramu puluh. Oke. Nah. Dia udah. Oke. Pak kiri. Sian ulau ni. Nani ulamu di Harjol Maun, jalan namangi hutho tu surgo. Terima guldom siatano do pada mula di dagingmu mulak may gabetano alai Tuhan debata nama no paho dohot Tuhan Yesus Kristus na palwoko siya dosa dohoton di parbadia nama joho Tuhan nguduan na sora suda ima mangaramuti orobuk ni bakem paima ro ari partudi amen martua ro kanama te maritehite Tuhan olat nion olo dinna toldi asa maradia nasida si anaka ulauna ana mangihu tu nasida doakan nan ulana sida martangi yang mahita ale Tuhan debata manami nadi banua kicang odo debata na punah hami rodi sude gulu nami salehon mahiras niroha di kami asa marlas niroha hami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sahat tu tanganmu mator di nami dohot daging nami asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami salehon todimi manugu-nugu hami asa diramoti hami bolu hubulu sami rurani linggomani hamatiani asi maroham sai pamasuk mahami sugut tuha sonangan nasunding kami amen. Mari di mahita siya bukwe di nomor tulo. Si pamatakon sian tanomanon. Haleluya.
itu pinasati itu keluar kalau mau baca no persia. Udah baru terus dua ngulu aja lah bang hangat ya. Mana Shoman itu bikin oman? Jadi mau lihat tema Kamu di mana? Mana Lionel? Lionel masih di sana. Agak si Lionel kan? Biasa keluar itu di Jogja. Oke. Udah. Ini beda kamu. Sana berdia makwarmu, pero marajom, sesat memenuham di bulan kemosong negara Indonesia. Lewan Tuhan sereur hambur bersyafaat, tidak sama-sama sama bersama. Hidup sesiduan anak berusaha Tuhan, menakar tukir Tuhan Tuhan, padua maha bisa pangaku, ayo orang menara jauh, doa takut, luar dia sangat besar di Amin. Asih ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Olong ni rohani de bata ama. Dohot parsauran ni todi para badiama. Madongani hamu saluhutna. Amin. Padaruhon inanami na sa ormatuon tuingan na pasato kinani asima rohana di patulus bapat dalanan na surga hasanangani.
muna sa paradatan ima pasahaton sosial ada rukyado kung patupahami sa sosialisasi ni paradatan alani dihamin po na nasunton nami ulungang alani balgana jalo amun o di kadikop kamu pasok-pasok siya di batama jalo amun marite-hite susotik si patupaw nami to amun po na nasunton nami manang tudia pepak kemunon tonggiman songod dayo gula wala tu sira pe kemunon at simon songod dayo sira gadope bona niya suton nami otik sadio na upasahat kami tuamu bona niya suton nami nasumarwani badam muna nasprowani tonde muna alay sa otik alaron mo isang tarsurak buwar ni paradatan mularan Dison naso martutu warna guru laporan muna tuhami pada data butima. Jadi sonar itu sih pasaton nami. Dikare juangka pinompar na di bulan tahun. Serabo mangka di bulan na cuma jalan. Ila Tuhan taman dia buka cang gogoro bisu. Ila totong matanya kita tu bulan debata. Asa totong sonang soali ko di bukan. Kita tahu di nanti pilihan jadi ope amang sunga tadi bawah. Doras madoris lalu si borofna. Musa yang udah tong horas mah udah natu persenan. Nang pihami toris pasang ini udah ultima. Jadi masa kami kopsel biara kan. Jadi mula tima. Oh. Iyo rin ka na itaw. tulangmu dadatu ismanak nahuri tugido penatolak atau patu kahami kami apa tulangmu sijalo tulatoku matangi yang mahami tu apa tona martua di bata tu katukina lengro jak kaharuan marharuan poin pelgasianon patu paunami
maladukuk kamuna aka pargelengon nami. Jadi suang-suang ini manang dihamuna saluda pargelengon nami, parboltir na pasatani anggia bantutu ditambaho naman talibata kapasupatuna tuhamuna, firman kadara sejalanan muna, luju-lujuman ng pangumuan, hinggat ka ijalo muna, tuwa ka tikinanengro. Dileutuan naman talibata manihamuna sa luna at kaganjang yumur, toro di at kapapinaparo. So kung naniro di dua ma donon nami, firma pokilina pahugar mapastamola, firma to di muna sa luna kapergelemon nami, luju-luju man ang pangumuan. So katadidok tanak nga nido, tadok di dahang do tanggup tadok yang kina, ulo tu penungai nau makataho. Ima sian hula-hula muna tular bona, taringon huti-huti manang parbuepir. Eme namar ludu, na hubok kami tongon di bagasan tikyon. Dok pakai hati tois, marolo kamuak kaburu nabi saluna. Wala nomor tangyang mahami to matari bata. Asa angkia ibudian nila buru nami opu oman buru tomi. Suliha mo pinampar na rabota ragam na kapas sawiyan. Atong dohnay masama dayo nila dua-dua. Asa firmen na hukim bahol mapas saroman. Ilma to di muna sa luhuna. Jul-juluma di amuragam niya kapamamang. Sinapoti ma siya kami hula-hula muna gultong tulapuna. Muli ating. Tiap maaf, toku
kamu makan apa? Sonde benai, guru jakta, guru langta. Guru diamu kan apa? Guru diamu pani dong. Kalau guru diamu mah. Anggia matutu tujulan nerion. Tutong gina pakilalan nami baru muna itu Pak Amat tadi bata. Asa martami yang doha muna raja nami sok somaniak ka raja ni hula-hula tulang nami seluruhnya. Di pinopar ni natutu nami opu omak boru. Di purina hami asa tongki pakilalan nami sok somaniro di hula-hula nami seluruhnya. Jadi panggilan nami raja nami asa martangi yang mahamu tutuhat tanah basai. Anghiat di pudian ni simatu nami tung dapot di hami sedani roha tu tujulan nerlon. Jadi tu somani pihak raja nami hata sautik nabui terpasat tami tu hamuna raja ni hula-hula nami tumlas marohamuna butima akar raja nami alai. Sudah kopi maju. Ada orang makan kau. Bagiamu dua kara yang terpereda akan ulangta. Asal baganu baru besar kau berbeda batarna. Alai dua kota beristri. Rumah banyak kamu. Atur kirim bayang. Iya benar. Kali ini. Oh. Nang satu gol, nang terhol. Tutor. Jadi kod yang kim, nang do yang kim di puri dah. Nang terholi. Nah, bekat dah sini. Tutor. Nang terholi. Tutor. Nah, tutor. Iya. Sarung di kaki. Lihat tuh sana. Sama Suci, saya kata anak, dia mikir. Lihat, kamu kata anak. Dia muna pemperkeliman kami. Ison, mga balitan ulam muna. Tung masalah situ turuhan kami, kamu na pemurun kami. Asa song nilo dia tujuh orang kami. Kita orang Jakarta masih orang Timur, butuh belum na. Torok madiana, torok manang di boru angina, ihu manang boru. Lihat. On masih siap dihita kultong doh sering orengo. Siap Purnami boru kultong. Sigalo, tula bona, tula lutok nasian bulan bola. Nak gulta upoman gultum kita bergaduh gultum siapa raja Tujuh. Lo totori be, bola totori be.
No, itu. Persau. Belum ada Raja Nami.